I ćao svima ljudi na kanalu. Danas ćemo da snimamo Food 17 na telefonu. Samo malo. Ne u Messenger. Žeznao sam se. Sada ćemo da uđemo u njega. Idemo Enter Draft. Idemo 4, 3, 3. To je moja omiljena formacija. Kapitan će nam biti Ronaldo. Tu ćemo staviti Nolita. Tu ćemo da stavimo Palke. Tu ćemo staviti Danila. Ovdje ćemo da stavimo Veloso, pošto ja pola njih ovdje ne. Ovdje sad da stavimo ovog. Nije ovo onaj Luis Suarez. Da stavimo Pirlo. Schweinsteiger. Sada je ovo baš Luis Suarez. Ja bi njega uzao, ali idem Pirlo. Sada ću da biram njega iz Real Madrida. Sada ćemo da probamo da skupimo samo sve igrače da slažu sa Ronaldom. A sad ovo prvo sve onako bez veze, pa imam dole ono kao prazno. Ovo ispod što piše iznad meni i to. Idemo Florenciji, golman će nam biti, nema Neuera. Idem ovog nekog budalu, ne znam ni sam. Golman Casillas, brate. Dobro. Ovaj Kolašinac. Sada ćemo da uzmemo Sancheza. Rafinha, Suarez, Luis Suarez. Kako sad? Ne znam kako da... Uzet ćemo njega, on će slagati sa Ronaldom. Ali tu nije njegova pozicija. Uzet ćemo Van Persija. Sada idemo dalje. Ramos, dobro je. A idemo Santosa. Bender. Idemo Mohamed Salah. A mogli smo De Hill. On je golman. Nema veze. I dobar. Lazović Darko. Sada idemo njega. On je Ramos. Njegova pozicija je... On će slagati sa... Evo ga. Sad umjesto Mustafija koga možemo da stavimo? Sanchez. On ima ovako dobar chemistry sa... Mislim ne chemistry, nego se slaže sa Ramosom, pošto su kao Španci oboje. Sad umjesto Florencija, koga možemo da stavimo, stavit ćemo... Nećemo nikog, probat ćemo da ga ostavimo. Robert, right back, nikog nisam dobio. Sad idemo umjesto Danila, koga možemo da stavimo Torresa. Ali opet se ne slaže. Koga sad ovdje? Umjesto Velosa nikog ne možemo da stavimo, malo je zeznuto. Florenciji, tu ćemo da probati da stavimo. Tu ćemo da probamo da stavimo right back. Baš nikog nemamo. Ronalda, a ne žadiram, normalno on neka bude tamo. Sad ovo dole mi se slažu skoro svi, ali ovdje gore slabo. Imamo... Gdje bi sad njega malo... Neću Van Persija u napad, nisam glup, Ronaldo je tu.
Evo ga, sad koga bi stavili? Uf. A ne znam. Stvari ljudi, to je to. Ne trebamo više, pošto sad baš i nemam tu nekog da biram. Dobili smo Ronalda, Centrala, Ramosa, Casillasa, Sancheza i Pirlo. Oni su tu skoro najbolji među njima. I to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav.